yabisimana akaronka ukavugana yaraguha kuko cyo kuvuga nk'ukizi kuko najewe taswa yabaye hanyuma kandi cyo cyaburanze hariya n'ahantu abakora ni hano kuko inyuma peresidansi y'ijambo ishobora kuba twatawava amaniza hanyuma ikindi yaraciye cyane cyo cyane babo yari yegereye cyane abantu bato bato yari yegereye cyane abantu bato bato yarakira abantu bato bato bakayakabera basangira we kitoro bato tuyakwe yakavuga ati igihe twamushingura gaca ku televiziyo hari ubisaba abantu bariko baravuga bonye abantu bariko bagira ati nabo barazi gutora abantu bazi kurira hari abayifashe bonye ariko bibaza ko atariko byandikira kuko abandi barazi ko uwo rero arashaka ati burya benshi ishobora kumubwira umuntu yahinduye mu buzima bw'abantu batari bake ko abantu bake bake yabaha gutahe ibyo bagakora banoka kirako muravuze ibitari bike kandi n'abantu bisomanya muto y'umurongo y'aminota 30 bari kumva byinshi ariko tuzoba tubandanya n'umwaka uzasoza ukurikira gushika yeza kabisa ibyo n'ubwiye rero intwari yacu sinavuga ko yavuze yari umuntu w'abantu yakundaga kwita abantu iwabo w'abantu iwabo w'abapfaye aboneka n'abantu iwabo w'abasigaye akantu karimo abantu ahantu hose bw'abantu sinzi ko umuntu muri ari cyane nawe cyitwa tepa uzumanya ko muri n'ubutani kuno muri no mukiri mbere ko dusiye basendera nari mwana zimwe c'est spécial cyo kutamacho kandi akaba n'ingingo y'ukwemera uko gumya uburyo kinabazo baherutse ukaba suko vyura akabonge cyane impundu mu mutima wa muntu n'ikimenyetso cy'umuntu ariko yubaka akimba